ikaze nanone inshuti bakunze bacu hano kuri Ibakwe Media TV. Reka nizere ko mumerewe neza, ariko kandi mbifurize gukomera muri ibi bihe twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994, babwira nti twibuke twiyubaka. Mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo intambara irakomeje, ibikorwa bibi cyane biteye agahinda n'intimba birakomeje muri Kivu y'Amajyepfo. Munyemerere duhere Minembwe turebera hamwe ibiri gutangarizwayo, tunarebera hamwe uko byifashe mu buryo bw'amashusho. Sukhoi 25 yongeye guhagurutswa nabi Kinshasa. Sukhoi 25 yari koroje mu ntambara yo mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, yongeye gukoreshwa mu rugamba ndetse no mu kurasa ibibombe karabutaka ku bice bito cyane n'abanyamurenge hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Mu misozi y'Iminembwe umunyamurenge yongeye kumishagirwaho ibisasu by'akataraboneka bikozwe n'indege y'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ya Sukhoi 25. Ubwo ariko ntimwibagirwa ko na drone za CH-4 zongeye kuri koroza. Amashusho arabigaragaza hangaha. Hanyuma ntabwo ibyo nza kubitindaho. Muri Kivu y'Amajyepfo buri gace karimo ishyano. Ndakubwira ibiri kuba, ndakubwira uburyo abaturage bari gukinagira bahunga imihana yabo nkaho mu by'ukuri intozi zibariye, barahunga intambara, barahunga bombe karahutaka, barahungisha amagara yabo kugira ngo mu by'ukuri barokoke, birokore, babeho. Agahinda ni kose mu teritwari ya Uvira ahari muri Kivu y'Amajyepfo, naho haraturuka amakuru akomeye cyane kandi yihutirwa. M23 irashinjwa ibyaha bikomeye cyane. Abi Kinshasa bahagurutse ngo bari gusohora amaraporo karahutaka. Turaje tubikomozeho turebere hamwe ibiri gutangazwa kuri ingingo maginga ya. Ni mu gihe kandi Kinshasa vugwa ibintu bikomeye cyane muri uyu murwa mukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiri kuvugwa ntabwo abagaye ubutegetsi bwa Tshisekedi ari abanyekongo bahariya mu burasirazuba bw'igihugu gusa, kuko n'abahariya mu by'ukuri Kinshasa mu murwa mukuru w'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ntabwo bamucira karurutega. Baravuga bati uyu we rwose ntabwo kwiye kuba yayobora iki gihugu. Ubwo reka turebera hamwe ibikubiye muri iyi video nabyo. Bati rwose yisuye bati uyu si umuyobozi, bati uyu si umuyobozi kabisa. Igisa n'imyigaragambyo karahutaka yamagana ubutegetsi bwa Tshisekedi. Aka kanya abi Kinshasa nabo bavuze bati ntago twakomeza kureba ibyo gikora, ahubwo reka tucyamagane. Ni cya Tshisekedi. Impamvu ni iyihe rero? Nk'ubwo ngubwo abaturage bagize batya, nejo bundi bafata icyo nakwita ngo bafata amamikoro, bafata n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye bibafasha kurangurura amajwi yabo ngo bamagane bikomeye ubutegetsi bwa Tshisekedi bushyira imbere intambara, bwitwaje mu by'ukuri intambara, hanyuma ariko mu rwego rwo kugira ngo bupfukirane imiyoborere mibi. Kinshasa hatangiye ubukangurambaga bwiswe ngo ni guerre il faut essayer pour coma cop, ngo bukorewe mu bice bitandukanye by'ingenzi by'umurwa mukuru wa Kinshasa. Ubukangurambaga ngo bwari bugamije guhagarika kuyobya ndetse no kuyoborwa nabi bikozwe n'ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi, bukoresha imbaga mu guhishango ibibazo nyamukuru birimo no kunyereza amafaranga arenga miliyari 13 z'amadolari y'Amerika yagenewe igisirikare, ariko ngo ntihagire ibisubizo bifatika bigaragara ku rugamba. Ni nabo rero ubu ngubu bari kugenda bagira gute, bamutera twasavuga bati ahubwo vaho, mu gihe ahubwo washaka kwiyongeza manda. Turakomeza turebera hamwe ibikuye mu mavideo. Uyu nguyu ni umujenerali autoproclamé, ni generali Nyasi w'umuzalendo. Iki ni gihamya cy'uko bagiye gutakaza umujyi wa Pinga muri Walikale. Aba naba zalendo batangiye kugenda bagira ibyo bavuga basubiranamo, ariko biri mu bwo budasanzwe kubera ko bazi neza ko ibice barinda biramutse umwanzi ashatse kubifata byamworohera cyane. Uyu ni Nyasi wa wazalendo. Nibwo mufitanye isano n'abanyarwanda mujye kubakorera kunyara mufitanye isano n'umunyarwanda vraiment pe.
ngende umukongomane nzapfa ndi nyuma y'abakongomane ntabwo nzapfa ndi nyuma y'umushumba w'umututsi ushatse kujya kuba ingamba agenda nakugize umushumba uranga jya kuba umushumba wa Kagame cyangwa w'amakenga ntuzongere vraiment pe kandi akubaga tero kumva bafashe ishingisha yamusubizaga ahangaha nawe ko ndi kumva iwawe afande kabisa uri na komanda secretary kumva bafashe ishingisha kumva bafashe aho ngaho za rukweti agafata iyo zandurumu iwanyu ngo urabona iyo bamaze gukira gufata ku cyicaro cyawe nubwo baza kuhembuka avuga ngo ndi komanda secretary wo kwihembe shaka bakagureza n'indi zone muri Equateur n'ahandi ariko iwawe utagihari hafitwe n'abandi bagabo uri kubona buryo isitari guguhengamiraho nishyara mbabwira ngo mubonekerwe n'umuco unabonekewe ahasiga abakene intambara yimukira iwabo twebwe twigirira amahoro abantu ntibabyumva iyo mbabwira nambabwira ibyo nzi bamwe bamaze iminsi ati tubibature muri Sabyinyo muzajyahe narababwiye ngo iyo bari kuvuga ngo tugiye gusubira inyuma nibwo baba bari gutegura intambwe yo kujya imbere bivuye mu ivugiro pinga nayo rero muyikure mu maboko mumenye ko atari yanyu muyiriremo yicaremo ariko ntabwo ari yanyu kabisa ibihe bike cyane amasaha ari kubagwa ku munota kugira pinga ibibavuye mu biganza ariko buriya ko tuvuganaga buriya bamwe tukanavugana na nabi kandi tuzongera guhura tukanicarana haruguru tuzasangira pe ariko kubera twese ni umuryango umwe ari igihe tugiye kuzicara buri wese asobanukirwe n'ibyo yari arimo ko atari byiza twese tujye ku murongo umwe ariko singorane kumva ngo abavuga ikirimi ati turukwanga nese ubwo sindi mukuru wawe ngo twangane twambwira ngo iyo ntambara turi kurwana dufite objective cyangwa twaba dufite umugambi none se ubu ngubu kuri kubona ukuntu twayize abanyenkadu ati turi guhiga umututsi ntabwo inka zacu zaragirwaga muri zabo ibikuye byabo se duhananye imipaka twese naho none bavuze ngo mubanye na FDLR watwereka urutoki baguze hari aho baguze umurima hari aho badikiranyije umurima wenda tuvuge ngo abana bavandimwe nicyo kiranga ko nabo bateganyije kuzakorera igihugu cy'ababyaye none se baduhereza umwanya natwe tugashyira ubumwe mu muryango hamwe tukuzuzanya amajambere ubwuzuzanye bukaba mu miryango ariko ntidukomeze kugirana amakimbirane vraiment kwa bafite ubwenge bakureba amakimbirane bamenya niyo bwaturutse avande mugire kwirirwaho neza ntabwo ari uko kwanga narimba kumbuye mukomere naho ubundi intambara tuzirekere bene zo bakomeze bazikine ahubwo twe dukomeze dusabirane nyabuna turebe ko ejo Uwiteka tugirira neza kandi kuwiteka tugira neza kabisa nta kibazo nayo intambara nakasa mutwe hano imbere ugiye gukomanganya amenyo abafite amenyo ngira n'ibibure ndikumbura ngo mbeko rukwete bamukubise n'ishingisha bakaba bamukuye za rukwete aho bamukuye hose kahazi n'inzu yarasigaranye nkahita majoro ze bakaba bazikubise bari kuzikunkumura izi ntambara bazazigeza he baretse izo ntambara bagasaba imishyikirano bagasaba imihoho umuryango ukaba umwe ukibumbira hamwe tukagwanya umwanzi mu magambo aje ari kumbwira kabisa ntabwo ari kumbwira naba nk'ari njye wamujanye mu mushamba ngo yangize umushumba se ngo yangize umushumba akazi nari mfite wo kuyobora rukarite narishinzwe no kujya n'indi ngamba yo kugira ngo njye mu nkazi cyangwa ari kunyishima hejuru ku nka banyatse ngo nituragire hamwe bari kugira ngo tutazagenda nkazibasigira. Ni ikinyarwanda ndakeka ko byumvikana cyane. Abazarendo nabo ubwabo batangiye gusubiranamo, batangiye kubwirana na Kari Murori bikomotse ku rugamba ruri kwerekeza ku mujyi wa Pinga muri Warikare ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Hamaze iminsi havugwa deployment Karabutaka, tugiye ko turebera hamwe aho bigeze. Abarwanyi ba M23 bari kwerekeza mu mujyi wa Pinga byakomeye, dore ko bivuga ko bamaze iminsi bari kuri bice bitandukanye muri Warikare ndetse no muri teritwari ya Rubero. Abazarendo bati murabizi ko iyo adu yatangiye kugenda asubira inyuma abagiye kugira gute kwa advancinga muri bucya, ndetse ni nabwo abagiye gukaza urugamba rwo gufata ibindi bice. Nabo batangiye kubwirana amakuru asa nk'ay'ubwino mugabo budasanzwe bw'uko badafite ubushobozi bwo gukomeza kurinda iyo Pinga. Nka Pinga ahangaha ndagira mubwiza ukuri ko na ahantu hari ikicaro gikuru cya Wazalendo. Ahangaha Pinga
hari aerodrome, hari ikibuga cy'indege kirindwa n'abazalendo. Iyi pinga yagizwe amajanja na M23 ntiyafatwa kenshi gashoboka, twabigarutseho. Iki gihe rero noneho ngo nicyo kuba yafatwa, nabo ubwabo batangiye kubyiyemerera ko bagiye gutakaza iyi pinga bijyanye no kuba batari organize, nicyo navuga cyangwa se niko nabivuga. Aka kanya ndaje babwire aho urugamba rugeze muri teritwari ya Masisi. Havuzwe imirwano ikomeye cyane muri teritwari ya Masisi. Turanyarukira ahitwa muri teritwari ya Karehe muri groupement ya Ziraro, turebera hamwe uko byifashe mu gace kitwa ngo ni Tushunguti. Katiyeze kamara amasaha 52 mu biganza bya M23. Biravugwa neza ko FARDC yamaze kukisubiza. Ese koko nukuri guhari? Turashe tubikomozeho. Turagaruka mu bice bya Rucuru, imirwano muri groupement muri teritwari ya Rucuru ni muri Kivu y'Amajyaruguru, ahitwa ngo ni muri groupement ya Kihondo muri sheferi ya Bwito. Ndababwira uko ibintu byaje kuba bigenda hagati ku mirongo y'urugamba, turabikomozaho. Imasisiho imirwano yavuzwe ahitwa Imahanga ndetse na Kilongo. Ndababwira uko situation imeze, hanyuma tubive imuzini muzingo. Muri teritwari ya Uvira haravugwa ibintu bikomeye cyane, bisa nka raporo yashyizwe hanze n'abakorana rwa guverinoma Kinshasa bagasaba amahanga. Ndaje mbabwireho. Turagaruka Igoma, turebera hamwe amakuru ahari. Havuzwe byinshi kuri Joseph Kabila Kabange nyuma yuko Republika Demokarasi ya Kongo imaze iminsi ibonye itike y'igikombe cy'isi, abakinnyi ndetse n'abatoza bagahembwa na Perezida Tshisekedi imodoka z'imiturika n'amazu y'imitamenwa. Ngo Kabila hakozwe video isa niyakozwe n'ubwenge buhimbano AI buhangano, agaragara anenga Tshisekedi ngamushinja kuba akunda cyangwa se ari gukundwa kaza abakinnyi kurusha uko akundwa kaza abasirikare bari ku rugamba. Ibyo rero byabaye urubanza, ibyo nabyo rero turaje tubigarukeho muri aya makuru 5 kuri 5. Ihurizo rikomeye hagati ya Kinshasa na AFC M23 mu nama zaganyijwe hariya i Burayi. Turahera Geneve mu Suisse, turebera hamwe ibiri gutangazwayo. Impinduka zikomeye muri Alliance Fleuve Congo zirakomeye cyane zakozwe, ariko kandi turebera hamwe M23 hinduye ubuyobozi bw'umujyi wa Goma. Abayobozi bariho ntabwo birukanwe, ahubwo bahawe izindi nshingano. Ndaje mabwire inshingano bagiye bahabwa. Ababyisukunde rero bo turaje tubahunze iyobera. Hanyuma ikindi tuza kuba dukomozaho muri aya makuru ni video y'umuhanzi Yamano yakomeje kuri koroza ku mbuga nkoranyambaga ari gutera kabariro. Iyi video yongeye gukwirakwizwa n'abo ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa. Ahangaha turaje turebera hamwe ibyo umunyamakuru w'i Kinshasa yahawe urwamenyo kubera kwita Yamano umuyobozi muri Alliance Fleuve Congo M23. Byagenze bite? Byakomotse kuki? Reka nze mbibabwireho 5 kuri 5. Namakuru tuza kwibanda kweri kuvuga gusa ku mutekano ku butaka burasirazuba bw'igihugu cya Kongo ndetse ndagezweho mu karere k'ibiyaga bigari. Nago turi bugambuke hakurya y'inyanja ngari kubera ko aya nayo rwose n'impamba ihambaye. Reka nongere mbayikaze. Reka kandi mbibutse ko binoroshye cyane gukomeza kubara natwe hano kuri Ibakwe Media TV. Ni subscribe cyangwa sabone, ubundi bindi inshuti bavandimwe nta kindi musabwa uretse kubiduharira. Nimero 07844832 ni nimero yacu ya WhatsApp, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara wifuza kumenyekanisha ibikorwa byawe. Amarembo arafunguye. Byatangiriye muri mu Minembwe. Murabisika ariko Minembwe yabaye teritwari gusa ni muri teritwari ya Fizi birumvikana, akaba ari mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ni bucya bataraye Rwantambi nkuko nkunze kubibabwira. Ubundi bagabwaho ibitero na drone za CH-4 n'izindi ndege, amarehero kobuta ndetse no hasi kubutaka kugasanga FARDC, abarundi, wazalendo, FDLR, abacancuro n'abanyangora bakomeje kugenda bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu bice tuwe n'abanyamurenge bya Minembwe. Ku mugoroba rero biravugwa neza ko byongeye kuba bibi cyane mu itangazo ryashyizwe hagaragara na Alliance Fleuve Congo M23. Rivuga ko ku mugoroba kuri wa 5 tariki 10 Mata saa 8 z'umugoroba indege z'intambara za Sukhoi 25 z'ubutegetsi bwa Kinshasa zateye ibisasu nta kuvangura muri Minembwe no mu turere tuyikikije, impfu no gusenya, ndetse bituma abaturage b'inzira karengane bahatirwa kuva mu byabo barahunga. Iri huriro rivuga ko iki gikorwa atari ubushotoranyi butemewe gusa, ahubwo ko ari gihamya yerekana ko ubutegetsi bwa Kinshasa butitaye na gato ku byo bwiyemeje ubuzima bw'abantu ndetse no gukemura ibibazo mahoro.
hanyuma ubwo reka mpite mbabwira noneho nyirizina uduce ibi bitero byibanzeho. Ubwo ariko mwibuke ko nyabuneka twiteze ibiganiro ejo tariki 13 Mata 2026 twiteze ibiganiro M23 iri kwamagana ibiri gukorwa na guverinoma Kinshasa bisa naho ari ukutita mu by'ukuri kubyiyemejwe ndetse no kubyirengagiza nkana. Urebye amashusho n'amavideo ari gusohoka turuka hariya mu Minembwe y'uburyo drone ndetse n'indege byongeye kwangiza ibikorwa remezo by'abaturage, wagira gahinda ngira ngo uburyo indege yamishagiraga ibisasu mu bice bituwe cyane n'abaturage hariya watangiye nawo byibonera mu buryo bw'amashusho. No masaha y'igitondo rero cyo kuwa gatanu tariki 10 amakuru aturuka mu bice by'umurenge muri Kivu y'Amajyepfo yavuze ko ngo habaye igitero cyifashije drone cyagabwe mu gace ka Mikenke ahari ingabo za leta ya Kongo FARDC, igisirikare cya Kongo nyine ndetse n'ingabo z'u Burundi Wazalendo ndetse na FDLR. Amakuru agaragaza ko izi drone zitaramenyekana neza inkomoko yazo ariko zakoreshejwe mu kugaba ibisasu bikomeye ku birindiro bya FARDC n'abafatanyabikorwa bayo kugeza amaginga ya rero. Nkuko bigaragara ni amakuru arambuye yatangajwe ku byangiritse cyangwa se ku mubare w'abantu babaguye muri icyo gitero. Gusa inzego zitandukanye ziracyakusanya ayo makuru. Turaha rero kugira ngo tuze kubabwira uko byagenze cyangwa se abo byagize ingaruka. Ibyo bitero bya drone rero byabaye mu gihe mu minsi itari mike ingabo za leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa bazo bagabye ibitero mu bice bituwe n'abanyamurenge cyane cyane mu gace ka Ndondo, aha ni muri groupement ya Bijombo, ni muri territoire ya Uvira, ni muri Kivu y'Amajyepfo. Si n'ibyo bitero bya drone ahubwo hakozwe n'ibikorwa bibi cyane byakozwe n'imitwe ya P5 ya Kayumba Nyamwasa, ndetse bikavugwa neza ko twitwa Gomino nawe wakomeje kugenda ukora ibikorwa nk'ibyo unasahura abaturage imitungo yabo. Ahangaha ku Ndondo ya Bijombo ni nko kilometero 60 uva mu Mikenke. Hari n'ibindi bice bituwe cyane bya Minembwe nabyo biri nko kilometero 10 uvuye Mikenke byagiye byibasirwa cyane. Mu cyumweru gishize gusa imihana itandukanye irimo Walundu, umuhana wa Kalingi, Bidegu ndetse n'indi yavuzwemo kugabwaho ibitero n'ingabo za leta ku bufatanye n'ingabo z'u Burundi ari nazo zari ku isonga n'imitwe ya Wazalendo na FDLR, aho abaturage bavuga ko ngo byasize ingaruka zikomeye kuri bo zirimo guhunga, kwangirika kw'imitungo ndetse n'ihungabana rikomeye kwiyongera. Ku rundi ruhande rero mu ntangiriro z'iki cyumweru nabwo imirwano yakomeje guca ibintu yarakomeje mu gace ka Kundondo. Amakuru avuga ko hangaha ku Ndondo ho byabaye bibi cyane bifata indi ntera. MLDP twirwaneho umutwe ukomeje guhangana n'iri huriro uharanira ko abanyekongo batekana abanyamurenge birumvikana muri Kivu y'Amajyepfo yarwanye intambara y'inkundura ariko byakomeje kugenda bisa nk'ibigoranye cyane. Aka kanya abatuye muri biriya bice barakubwira ko batiyumvisha neza ibiri kubabaho. Birasa nkaho mu by'ukuri ngo Imana yabibagiye nkuko nabo ubwabo babivuga. Ariko kandi twirwaneho ibarwanirira iravugwaho imbaraga zidasanzwe, kwivuna umwanzi mu buryo bworoshye, kumurasa rwose mucisha benshi barapfa, ariko bikagaragara ko nanone hahora hari uburyo abo kuranirwa coalition bokipa abapfuye cyangwa se abakomerekeye ku rugamba. Niyo mpamvu mva ama deployment aturuka hari Bujumbura kenshi gashoboka y'ingabo zituruka Bujumbura ziza gusukwa hariya mu bice by'Iminembwe na Mikenke ngo baje gukorera mu ngata aba batakarije ubuzima ku rugamba ndetse n'abakomerekeyeyo. Aha ngaha ari muri Kivu y'Amajyepfo aho ibintu bikomeje kuba bibi cyane muri territoire ya Uvira n'ahandi hagiye hatandukanye. Ubwo territoire ya Uvira yafatwaga n'umutwe wa M23 tariki 10 niba nibuka neza Ukuboza 2026 murambabarira, hakozwe ngo ibintu bikomeye cyane. Abo kuranirwa guverinoma Kinshasa barashinja M23 ibyaha bikomeye mu ifatwa ry'uwo mujyi ndetse no kuyobya uburari mu gusohokamo. Byagezaho Kongo isaba United Nations gufata ingamba ngo zihamye kandi zihuriweho. Ubwo ngo ni nyuma ya raporo ngo nabo biboneye ya Human Rights Watch ngo kuku withdrawing ingabo kwa M23 hariya muri Uvira ngo ubwo rero ngo Kongo ibinyushije ku muyobozi wayo uhagarariye igihugu muri Loni yitwa Zenon Mukongo Ngaye yagaragaje
kuwa gatatu tariki 8 Mata imbere y'inama y'umutekano ya Loni ishusho mbi ngo y'ibibazo by'umutekano n'ubutabazi mu burasirazuba bw'igihugu, agaragaza ko ibyo bibazo biterwa n'imitwe yitwaje intwaro no mu gihugu yo mu gihugu ndetse no hanze yacyo, ndetse n'umutwe wa M23 uvugwaho gufashwa n'igihugu cy'u Rwanda. Ngo byagaragajwe muri raporo mu nama yiga ku buryo bwo kurinda abakozi b'ubutabazi abaloni n'ibikorwa byabo. Uhagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo yagarutse kuri raporo iherutse ya Human Rights Watch, ni umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch, ku ifatwa ry'umujyi wa Uvira ndetse wafashwe n'uyu mutwe wa M23. Yasabye ko Loni ngo yafata ingamba zihamye kandi zihuriyeho mu guhangana n'ibibazo bikomeye. Agira ati Human Rights Watch yasohoye raporo ya Human Rights Watch yasohotse ku ya 2 Mata 2026 yemeza ko ingabo z'u Rwanda zagize uruhare mu ifatwa ry'umujyi wa Uvira kandi igaragaza ihohoterwa rikomeye ryabaye mu minsi ya mbere. Muri ayo makuru harimo ngo kwicwa kw'abantu nta rubanza, gushimutwa kw'abantu, kubuzwa uburenganzira bwo kugenda ndetse ngo no gutanga ibitekerezo, kwicwa kw'abagabo n'abahungu bashinjwaga nta bimenyetso, gufata ku ngufu abagore n'abakobwa, kuboneka ngo ndetse no kuboneka kw'imva rusange zigera kuri 3. Ngo abantu benshi baburiwe irengero, abaturage bakomeje guhura n'ingaruka zikomeye. Uyu Zenon Mukongo Ngayi avuga ko Kongo iha agaciro gakomeye kurinda abasivile, ariko akagaragaza ko abakomeje kuba ibitambo by'intambara. Abaturage bakomeje guhura n'ihohoterwa rikomeye, abenshi bakurwa mu byabo ku gahato, ngo hari n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ngo hari kurenga ku mategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu n'ibindi bitandukanye. Iby'imva rusange zabonetse aha Uvira mu by'ukuri muri Kivu y'Amajyepfo, ngo habonetse imva rusange zirimo nibura 210. Aya makuru yatangajwe n'umuyobozi w'intara Jean-Jacques Perusi ku ya 2 Mata 2026, yavuze ko ngo izi mva zabonetse nyuma y'iminsi 3 gusa ubuyobozi busubiye muri uwo mujyi nyuma y'uko umutwe wa M23 wikuyemo. Ibyagaragajwe rero n'ubushakashatsi, ngo abashakashatsi ba Human Rights Watch barimo Lewis Muje, Clement de Monjoye, ngo bageze Uvira muri Werurwe 2026 nyuma y'uko M23 ivuye muri uyu mujyi muri Butarama. Ubwo rero raporo yabo igaragaza ko M23 yinjiye mu mujyi ku ya 10 Ukuboza 2025, yakoze igenzura rikomeye ku baturage, yashinjaga bamwe kuba mu mitwe yitwara gisirikare Wazalendo, abasivile benshi ngo bishwe cyangwa se bashimutwa. Hanyuma ngo hari benshi baburiwe irengero nk'uko bigaragara. Ahangaha ni raporo ya Human Rights Watch yashyizwe hanze ngo ifashe abashakashatsi batandukanye ba Lewis Muje, ba Clement de Monjoye n'abandi batandukanye. Aba rero ngo ibyo bashyize hanze bifite ibimenyetso, ngo kandi guverinoma Kinshasa yiboneye ibimenyetso nyuma y'uko yasubiraga mu bugenzuzi bw'umujyi wa Uvira muri Mutarama ubwo M23 yerekuraga uyu mujyi. Ubwo rero leta ya Kinshasa ikaba mu by'ukuri iri gusaba ko mu by'ukuri ngo hafatwa ingamba zikomeye cyane, hagafatirwa ibihano M23. Ni byatangajwe imbere y'akanama ka Loni kwiga ku mutekano muri burasirazuba bwa Kongo, bitangazwa rero n'uyu uhagarariye igihugu muri Loni yitwa Zenon Mukongo Ngayi. Ni byatangajwe. Iyi ni Uvira iragenzurwa n'igisirikare cya Kongo magingaya. Ukibaza utese iyi Uvira igenzurwa na FARDC magingaya, FDNB, abacancuro ndetse n'abandi batandukanye, bimeze bite? Uvira haravuga ko M23 ifite umugambi wo kwisubiza Uvira, ndetse ko rwose hari n'abayobozi mu bya gisirikare bamaze iminsi bitegura cyangwa se bakora inama zanzura gufata kwisubiza umujyi wa Uvira nyuma y'uko bigaragaye ko icyo bawuviriyemo kitagezweho, dore ko ari ukubaha ubusabe bw'abahuza. Ariko kandi n'amakuru avuga ko M23 itazigera isubira Uvira, bijyanye n'uko abari Uvira murabyibuka M23 irekura Uvira yabwiye abaturage, yabaye nk'itanga itangazo iravuga iti abumva ko bakwiye kurindirwa umutekano natwe cyangwa se abumva ko bari kumwe natwe
nibadukurikire bagaruka inyuma berekeza mu bise bya Sanje na za Kamanyola. Bigaragara neza ko rero hari abaturage benshi bakurikiye M23 ariko abenshi nanone nabasigaye mu mujyi wa Uvira. Ubo bararirayo kwarika bitewe n'ukuntu coalition ibarindira umutekano bigasa nkaho nta kikoze. Bararirayo kwarika kubera ko bari basogonye ku cyanga cy'amahoro bahabwaga no kurindirwa umutekano na M23 bakaba batakiyibona. Ariko kuba bari nangiye ntibakurikira uyu mutwe byasobanura cyangwa se byagaragaje isura yuko bigaragara ko Uvira irimo abantu benshi bumva cyane kwa Kinshasa. Guverinoma yabo birumvikana batishimira cyangwa se batiyumvamo M23. Hanyuma reka tuve Uvira tugaruke mu bindi bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo. Reka duhere ni Rucurudi. Irucuru naho birakomeye cyane. Irucuru ku munsi w'ejo byari kuwa gatanu tariki 10 Mata 2026 havuze imirwano ntari butindeho. Imirwano ya Wazalendo na AFC M23 ibera hitwa Irwankuba. Ni imirwano yatangiye kumvikana kuva amasaha ya kare mu masaha ya 10 n'igice rwose z'igitondo cya kare mu gace ka Rucuru hano by'umwariko mu mudugudu wa Rwankuba. Ni groupement ya Kihondo muri territoire ya Rucuru nyine akaba ari muri chefferie ya Bwito. Amakuru atangwa n'abariyo aravuga ko humvikanye urusaku rw'amasasu y'imbunda ziremereye ndetse n'izoroheje ndetse rwose rwumvikaniye mu midugudu ya Kiringa ndetse na Bwuma aho abarwanyi ba Wazalendo bari guhangana n'indwanyi za M23. Ubwo rero ngo imitutu y'imbunda nini n'izoroheje yumvikanye muri ibyo bice bya Bwuma ndetse na Kiringa bitera abaturage ubwo budasanzwe. Umutekano ukomeje kuba muke nyuma y'imirwano mishya yakomeje kubera ahangaha Rwankuba. Umutekano ukomeje kuba mubi cyane muri Rucuru muri rusange. Imitwe itandukanye yitwaje intwaro ikomeje guhatanira ibice by'ubutaka ngibigenzure. Imitwe y'imbere mu gihugu nka Wazalendo ikomeje guhangana na M23. Abaturage bakomeje guhunga ku bwinshi bava muri chefferie ya Bwito. Rero kandi murabizi ko bari basanzwe barazahajwe n'intambara. Abaturage bakomeje guhunga ku bwinshi dore rero ko bishobora no kongera intambara muri bira bice byo muri territoire ya Rucuru. Aha ni Rucuru ni muri no Kivu. Imasisi imirwano ikomeje guca ibintu ndetse mu gitondo cya kare ku munsi w'ejo mu gace ka Mahanga Wazalendo yarasanye bikomeye na M23 Imahanga ndetse na Kilongo. Habaye imirwano ikomeye rwose yadutse mu masaha y'igitondo cya kare. Abarwanyi ba M23 beshyusurana n'inyeshyamba za Wazalendo zifatanyije na FARDC mu duce twa Mahanga na Kilongo duherereye muri groupement ya Oso Banyungu territoire ya Masisi muri no Kivu. Biravugwa neza ko imirwano yatangiye amasaha ya 11 z'igitondo. Murabizi ko inyoni zivuga isasu ryumvikana. Amasasu menshi y'imbunda nini zoroheje yumvikanye amasaha menshi. Byageze amasaha ya 3 rwose hacyumvikana ibiturika. Abaturage byabakuye imitima ndetse mu buryo bukomeye ndetse akakanya ubwoba ni bwose. Imirwano yakomeje kubera Imahanga na Kilongo mu byukuri. Utu duce no duce tw'ingenzi cyane twegereye Buhimba yo muri Warikare kandi turi mu gace k'ingenzi kari ku mpaka uhuza territoire za Masisi ndetse na Warikare. Aka ni agace gakunze kubamo imirwano kubera akamaro mu gafite na hano hari strategique cyane mu bya gisirikare. Ubwo rero ngo intego y'iki gitero mw'abantu mwe amakuru avuga ko Wazalendo ngo ari bo bagitangije ariko batangije igitero hagamijwe ngo kwigarurira uduce twa Kilongo na Mahanga twari turi mu maboko ya M23 byarangiye batabishoboye. Abaturage barahunze umutekano muri ako gace ukomeza kuzamba na maginga ibira cyakomeye. Bamwe mu baturage batangiye guhunga berekeza mu duce batekereza ko dutekanye kurushaho. Hari nabinjiye muri Warikare. Umwuka mubi wakomeje kwiyongera muri ibi bice n'amaginga ntibiratuza ndetse rwose ubwoba ni bwose ku baturage bo muri ibi bice. Ikarehe ahitwa Tushunguti ejo twavugaga ifatwa rya Tushunguti ni umujyi w'ingenzi cyane muri territoire ya Karehe. Ahantu hari strategique rwose M23 yarigaruriye ariko ndabona ikinyamakuru Actualité.cd gitangaje neza ko ngo M23 yamaze kuhirukanwa na FARDC nyuma y'imirwano yabaye ku munsi w'ejo. Tushunguti uyu ni umurwa mukuru wa groupement ya Ziraro. Ziraro ni groupement y'ingenzi muri Warikare muri territoire ya Karehe muri Kivu y'Epfo. Uyu mujyi rero wa Tushunguti ngo wongeye kugenzurwa n'ingabo za FARDC Forces Armées de la République Démocratique du Congo
ngo zifatanyije n'abarwanyi ba Wazalendo nyuma y'uko M23 yari imaze umunsi igenzura ako gace ka Tushunguti gasa nk'umurwa mukuru wa groupement ya Ziraro muri teritwari ya Karehe ni muri Kivu y'Epfo. Uko byagenze rero ngo uyu mujyi w'ingenzi ngo ukaba uri ku mupaka wa Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru wafashwe na M23 tariki 7 Mata. Twabigarutseho byanyuma y'imirwano yari ihanganishije M23 ndetse n'inyeshyamba za Wazalendo. Nyuma y'amasaha atageze kuri 48 nk'uko bitangazwa, ingabo za leta ya Congo FARDC zagabye igitero cyo kwihimura kwisubiza uyu mujyi zibifashijwemo na Wazalendo ndetse zibasha kongera kwirukana M23 muri ako gace ka Tushunguti. Aho igitero cyaturutse rero amakuru aragaragaza ko ibitero bya gisirikare byo ku ruhande rwa coalition byaturutse ahitwa ngo ni Biriko. Biriko niho bafashe Tushunguti birukanyemo M23 bateye baturutse, abandi bateye baturutse Busulungi ahari muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Iyi mirwano yari ikomeye cyane bituma arwanyi ba M23 basubira inyuma bava ku birindiro byabo. Ahangaha bikavuga ko ntago ari kwa kundi M23 gira icyo nakwita ngo reprise stratégique, ahubwo ngo yararashwe isohoka Tushunguti. Icyo bivuze ku mutekano kongera kwigarurira Tushunguti byatumye hagabanywa igihe gito cyari ku gace ka Biriko no kongera imbaraga za FARDC muri ako karere. Ingaruka ku baturage zakomeje kwiyongera. Ku ruhande rw'ubutabazi byagoranye cyane, abaturage benshi bahunze imirwano berekeza mu duce dutekanye nka Biriko, Busurungi, Manje ndetse na Hombo. Nta mibare nyayo iramenyekana y'abapfuye cyangwa se ibyangiritse kuri uru rugamba, gusa ibikorwa biracyakomeje na maginga ya. Amakuru ava ku nzego z'umutekano aravuga ko FARDC ndetse na Wazalendo bakomeje ibikorwa byo gushimangira umutekano bagamije ngo kugenzura neza Tushunguti n'utundi duce tuyikikije, ariko umutekano wacyari muke muri ako gace k'uburasirazuba bwa Kongo. Uko byifasha ahangaho Tushunguti rero muri groupement ya Ziraro yongeye gufatwa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabyumva mute? Ese M23 yabarishijwe imbaraga ahangaha cyangwa ni yamanyanga igizana isa nk'ishaka gukubita imfunira coalition? Nabyo birashoboka cyane, ariko byose nanone FARDC nayo ishobora kuba yagira ite yagaba igitero cyo kwisubiza ku gace. Birashoboka cyane rwose ko yakigaba kikayihira. Hanyuma rero ikindi twakomozaho yitwa Joseph Kabila Kabange. Hari amashusho amaze iminsi atangazwa, iki kinyamakuru kigaragaza ngo ni deepfake. Ni kuri konti ya TikTok yasohotse, ni amashusho yasohotse tariki 4 Mata 2026, igaragaramo video y'amasegonda 57 igaragaza ngo wahoze ari perezida wa Congo Joseph Kabila Kabange asa n'utanga ubutumwa bwo gukangurira abaturage, ikintu gikomeye cyane. Muri iyo video Kabila agaragara nenga umusimbura we Felix Antoine Tshisekedi cyane cyane ku mishungire y'intambara, ku buryo yakomeje gukwirakwiza intambara muri asirazuba bw'igihugu, ndetse no kukuba abasirikare badahabwa agaciro nk'ako baha abakinnyi b'umupira w'amaguru bagesheje igihugu mu gikombe cy'isi. Ariko iyi video ngo ni uburiganya cyangwa se ngo ni video y'amanyanga yakozwe na AI. Ngo ni video yakozwe ifashijwe ikoranabuhanga ry'ubwenge bw'ubukorano AI cyangwa se artificial intelligence izwi nka deepfake. Hanyuma ibigaragara kuri iyo video nawuzemo rwose Kabila abantu batangiye kumwiha. Muri iyo video Kabila ngo agaragara yambaye costume y'umukara n'ishati ifite amabara menshi. Wayishyize kuri TikTok yayihaye umutwe ugira uti Joseph Kabila arimo gutanga ubutumwa bwo gukangurira abaturage. Igice cya mbere kugeza ku nk'ubwo ngo kugeza ku itariki ya 8 Mata 2026, iyi video yari imaze kurebwa byuze inshuro zirenga 1,000,000, ifite like zirenga 46,000, ifite comment zirenga 1,700, ifite na shares cyangwa se abayisangije barenga 13,000. Murumva ko yari yamaze kugera kure. Impamvu y'umukuru ngo igaragaza ko atari ya nyayo rero niyo ndashaka usa nk'ubabwira ibivugwa ko atari ya nyayo birashingirwa kuki katari video ya nyayo. Nyuma yo kwisesengura neza hagaragaye ibimenyetso byinshi by'uko ari impimbano.
harimo kudahuza iminwa n'amajwi. Ni ukuvuga ngo umunwa wa Kabila aho ngaho ugaragaraho ntabwo ujyanye n'amajwi, uburyo iminwa igenda ntibuhura rwose n'amagambo avugwa. Hanyuma ikindi ngo abazi ijwi rya Kabila babyumvise neza bumva ko atari iryo, ngo ni ijwi ritandukanye n'irye, kuko ngo iyo ugereranyije n'ijwi rye mu ijambo rye nyaryo ryo ku itariki ya 26 Gicurasi 2025, iyi video ngo ifite ijwi ryihuta cyane, kandi ngo ijwi rye risanzwe rigenda buhoro kandi rifite uburyo rijyana, avuga atuje ntago yihutisha amagambo. Ariko ikindi ngo ifoto yakoreshejwe muri iyi video si nshya, kuko hakoreshejwe uburyo bwo gushakisha ifoto hakoreshejwe icyitwa Google Lens. Basanga amashusho amwe yarigeze gukoreshwa ahandi, bivuze neza ko bafashe iyi foto yakoreshejwe muri ubu bwenge buhangano AI, hanyuma bashyira kuri Google Lens, basanga iyo foto yasohotse kera mbere gato mbere cyane yuko iyi video ishyirwa hanze. Mu nkuru ya TV5 Monde imugaragaza arigoma ku rubuga rwa X rw'umunyamakuru Stanislas Bujakera, mu nkuru ya W.Vel imwerekana i Bukavu, no mu nkuru ya Studio Hirondelle. Ibi byerekana ko rero ngo amashusho yafashwe ahandi hanyuma agahindurwamo video nshya y'impimbano. Aha rero bavuga ko Kabila amaze iminsi yarituniye kuri Tshisekedi amushinja gukunda abakinnyi kurusha abasirikare. Ni inkuru ngo y'ukuri cyane, itari ukuri na gato, byumvikane cyane. Hanyuma igoma hasohotse igisa nkaho ni ibintu bitangaje cyane. Hari umunyamakuru wagize atyafata video y'umuhanzi y'ampano wo mu Rwanda amukoraho ibintu bidasanzwe, hanyuma bifatwa nkaho murabizi ko igoma hakomeje gukorwa impinduka mu buyobozi. Avuga ko ngo gukuraho abayobozi hifashishijwe amashusho ngo y'imibonano mpuzabitsina kizwi nka sex tape bikomeje mu mutwe wa M23. Ni ukuvuga ngo bisobanuye ko ngo y'ampano nyine ari umuyobozi wa M23. Mwumve uburyo gusa atari ukwiruka. Nyuma y'utwaye Yannick Chisora wari umuyobozi w'ibiro bya Colonel Nanga, wari directeur de cabinet, yahagaritswe tariki 7 Mata aziriho hohoterwa rishingiye ku gitsina yakoreye umukozi wo mu rugo we ngo witwa ngo ni Madame Fanny Kayembe. Ubu noneho ngo hagezweho witwa Jean-Luc Mashagiro, uyu musore ngo w'umuhutu ariko ngo akaba afite umwanya ukomeye wo gukusanya imisoro mu mutwe wa M23, cyane cyane mu gace k'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro ka Rubaya. Mu mashusho rero yamaze minota 5 n'amasegonda 40 hagaragaramo ngo Mashagiro ari kumwe n'umugore uzwi neza ngo bari gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Ubwo rero abasesenguzi benshi bakavuga ko ngo uru ruhererekane rw'ibi bikorwa by'urukozasoni rutabaye kubw'impanuka, bemeze ko ngo ari igice cy'umugambi mugari ugamije guca intege no gutesha agaciro bamwe mu bayobozi babanye Kongo bari muri uwo mutwe, kugira ngo rero mu by'ukuri kugira ngo habonwe uko babakimbiza. Ku kijyanye rero n'ibya y'ampano mu by'ukuri bo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa noneho ibyabo biratangaje cyane aha ngaha. Abo ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa noneho ibyabo biratangaje. Uyu munyamakuru ariko washyize hanze aya mashusho y'ampano avuga ko ari umuyobozi muri M23 ngo wirukanwe kandi ngo azira gukora ibikorwa by'imibonano mpuzabitsina ku karubanda. Uyu munyamakuru yahawe urwamenyo n'abatari bake hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Yasetswe rero mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Mutese byagenze bite? Uwo nta wundi rero ni Daniel Micombero, azwiho cyane gukwirakwiza icengezamatwara ry'ubutegetsi bwa Congo. Ahabwa urwamenyo kubera kwita umuhanzi y'ampano umuyobozi ukomeye muri M23. Micombero wakoreraga itangazamakuru mu burasirazuba bwa Kongo cyane cyane mu mujyi wa Goma, amaze iminsi yibasira abayobozi bo muri M23 avuga ko yabonye amashusho yabo bari mu bikorwa by'ubusambanyi. Uyu munyamakuru rero yabanje gutangaza ko yabonye amashusho y'umuyobozi w'ibiro by'umuyobozi wa AFC M23 Yannick Chisora ari gusambana n'umuyobozi ushinzwe imari muri iri huriro Fanny Kayembe, ariko bigaragara ko ari ibinyoma bisa. Ku ya 10 Mata Micombero yatangarije ku rubuga rwe rwa
X ko yabonye andi mashusho y'umuyobozi muri M23 ushinzwe gukusanya imisoro mu birombe by'amabuye y'agaciro bya Rubaya muri teritwari ya Masisi witwa ngo ni Jean-Luc Mashagiro ari gusambana. Ati muri amashusho y'iminota 5 n'amasegonda 40 bwana Mashagiro hagaragara ari kumwe n'umugore uzwi neza bari mu mibonano mpuzabitsina. Ifoto Micombero yakoresheje avuga ko ari iya Mashagiro niyo umuhanzi w'umunyarwanda uwo rizagwira Florie wamamaye nka Yamano ari kumwe n'umugore we. Iyi foto igaragara neza yakuwe mu mashusho ya Yamano ari gutera akabariro n'umugore we yasakajwe ku mbuga nkoranyambaga mu mpera za 2025 ivugisha benshi bayibonye ifungisha abayisakaje ku mbuga nkoranyambaga. Muri Gashyantare 2026 uzaba kiriho Cyprien wamamaye cyane nka Jihadi, Ishimwe François Xavier, Kwizera Nestor uzwi nka Papi Nesta ndetse na Kalisa John uzwi nka K John bafatiwe cyangwa se bakatiwe igifungo cy'imyaka 3 bazira gukwirakwiza aya mashusho. Abazi dosiye ya Yamano rero batangiye gutuka Micombero bakoresheje urubuga rwa X bagaragaza ko nta bunyamwuga bwigeze umuranga keretse ishinyizamatwara ry'ibinyoma akwirakwiza mu nyungu za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kenshi Micombero atangaza amakuru y'ibinyoma yiganjemo agamije guharabika AFC/M23 ariko agatahurwa byoroshye kuko haba hari ibimenyetso byavuguruza. Iyo rero abamukurikiranira hafi bagerageje kumukosora ntajya ahinduka ahubwo ahora kwa kundi. Muri Kongo kandi reka mubwire ko Eniken yavuye muri Kongo nyuma y'imyaka 40 yihakorera. Byumvikana cyane ko ubu rero Heniken nabwo igikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ku mpamvu bwite zitatangajwe, nabwo ari uko hari ikibazo cy'umutekano muri Asirazuba habwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birashoboka ko baba barebye bagasanga nta nyungu ifatika babona. Ikijyanye n'impinduka zakozwe muri Goma, ntabwo abayobozi bakuwe mu myanya yabo birukanwe ngo wenda ngo bivuga ko ari byo batakoze neza, ahubwo hari izindi nshingano bahawe. Ni kwa ngo ku itariki ya 9 hasohotse itangazo rigaragaza impinduka zakozwe na guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa M23 Bahati Musanga Erasto, rigaragaza ko Kisuba Ngabo Desire yagizwe meya wa Goma asimbuye Julien Katembo Ndarienne wagizwe umuyobozi wa teritwari ya Rubero. Uyu ubwo rero ntago waba utagifitiwe icyizere ngo uhabwe kuba umuyobozi wa teritwari, ntago byashoboka. Nshimiyimana Juvenal wari umuyobozi ushinzwe ubukangurambaga ndetse no gushaka abarwanyi bashya muri M23 yagizwe vice meya w'umujyi wa Goma. Nagaruko rwose ni kwa kundi nyine habaho icyo nakwita nk'impinduka mu miyoborere. Komite yahawe burugumesitiri wungirije Katembo Isevisia wari umuyobozi wa teritwari ya Rubero. Rajabu Kwizera Elia agirwa burugumesitiri wungirije wa komine Karisimbi. Ndagira ngo mubyumve neza ko n'impinduka zakozwe ntabwo hirukanywe abayobozi, dukosora bamwe bakomeje kugenda babitangaza uko bitari, ndetse ni mu rwego rwo kugira ngo abaturage bo mu Burasirazuba bwa Kongo begerezwe ubuyobozi kandi buboneye bubakwiye. Hari ihurizo rikomeye nkuru tujya gusorezaho hagati y'ubuyobozi bwa Kinshasa ndetse n'umutwe wa M23 mu gihe impande zombi ziteganyije cyangwa se ziteguye guhurira mu biganiro bitarenze tariki 13 hariya i Geneve mu Suisse. Ni ku nshuro ya mbere M23 igiye kuganira na Kinshasa ku meza y'ibiganiro ku mugabane w'i Burayi. Ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ryamaze kohereza intumwa mu gihugu cy'Ubusuwisi mu rwego rwo kwitabira ibiganiro by'amahoro biteganyijwe hagati yabwo ya M23 ndetse na leta ya Kinshasa, ariko rinashinja ubuyobozi bwa Kinshasa gukomeza ibikorwa by'intambara bishobora kudobya iyo gahunda. Mu itangazo ryashyizwe hagaragara tariki ya 9 Mata, M23 ivuga ko nubwo yemeye inzira y'ibiganiro bya diplomasi, ingabo za leta ya Kongo zikomeje kuba ibitero
cyangwa se zikomeje kugaba ibitero mu bice igenzura cyane cyane muri teritwari ya Masisi, bakomezaga kuyitwanya Byondo na Gahira byo muri Masisi nyine, muri teritwari ya Masisi muri Nord Kivu. Bivuga ko byakozwe hifashishijwe indege za gisirikare n'intwaro ziremereye, byateye impungenge ku mutekano w'abaturage. M23 umuvugizi wayo mu bya politiki Lawrence Kanyuka avuga ko kuva tariki 8 Mata ibikorwa bya gisirikare byakashije umurego, bituma rwose abaturage bakomeza kuba mu bwoba budasanzwe no mu buzima budatekanye. Agira ati ibitero birakomeje n'ubukana buteye impungenge, biratuma abaturage rero babaho mu bwoba buhoraho. Ubwo rero leta M23 ishinja leta ya Kinshasa gukoresha politiki y'impande ebyiri, aho ku ruhande rumwe igaragaza ubushake bwo kuganira, ariko ku rundi ruhande igakomeza ibikorwa by'intambara. Iri huriro rikavuga ko ibi bishobora kuba ari uburyo bwo kuyobya uburari umuryango mpuzamahanga n'ubyiteho mu gihe ibikorwa byo ku rugamba bikomeje gutwara ubuzima bw'abasivile. M23 itangaza ibi wagira ngo ntiyarizi ko suko iri burase mu bice byahariya mu Minembwe, ibyo twatangiye tubagaragariza mu video, ndetse twatangiye tunababwira mu nkuru yacu yatambutse cyangwa se twahereyeho. Biratangaje cyane ibiri kwera muri Burasirazuba bwa Kongo, n'ubyo Kongo iyo by'uburari ivuga ko ishaka amahoro binyuze mu biganiro, bikomeje kugenda biba rero ibigoranye cyane kwiyumvisha. Amahanga atabyamagana akomeje kunengwa n'abatari bake, ubuzima bw'abaturage b'abatutsi ndetse n'abanyamulenge bakomeje kwatikirira uko bwije nuko bukeye. Usenga yasengera abari mu Minembwe, yasengera ikibazo cy'umutekano mu Burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Ibiganza bihora byoga ngo bivugute umuti w'iki kibazo, bikakivuguta koko mu buryo bukwiye. Reka rero mbashimire cyane kuba natwe muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki 11 Mata 2026. Turacyakomeje igikorwa cyo kwibuka, turi mu cyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994. Reka mbabwire ni dukomeze twihangane kandi twibuke twiyubakira u Rwanda twifuza.